Isus sam kaže, daj caru carevo Bogu Bože. Znači, treba da se plaća porez okupatoru. To je Isus rekao. Ja nisam podržavao to što su kući dizali ustanke protiv Turaka i nisu hteli da plaćaju porez. Ja to nikad nisam podržao. Ja sam izneo tu priču kako nisu hteli da plaćaju porez, koliko su bili tvrdoglavi i tako dalje. Jer porez zaista znači da si okupiran. A oni nikad nisu hteli da prihvate da su okupirani. Pa su žili tamo po brdima gde Turci nisu mogli da dođu. Niti su bili zainteresovani Turci da idu u planinu. Osim kad su ovi presretali karavane i pljačkali i tako dalje i tako dalje. Znači, biblijski koncept je, živeo si nemoralno, došla okupacija od strane vrlo mirnog okupatora, a to su Turci. Dođe Turčin, selam alejkum, platiš porez turskom sultanu, poštuješ i radiš na tome da se prizivaš pameti, da živiš moralno i tako dalje i tako dalje, i onda će Bog da razjuri okupaciju. To se tako radi. A ne da ti dižeš ustanke protiv okupatora. Srbi nisu poštovali Turke, nisu koristili to vreme da ojačaju, nego su gledali da proteraju Turke sa Balkana što pre, umesto da su se povezali sa Turcima, protiv satanista sa zapada, i onda su, kad su Turci proterani sa ovih prostora, ima neko drugi koji je ušao u koaliciju sa Turcima. A ako pogledamo u Prvom svetskom ratu, s kim je Austrougarska i Nemačka napravila koaliciju? Napravila koaliciju sa Turskom. I Turci su zajedno u koaliciji sa Austrougarskom i Nemačkom napravili genocid. Austrougarska i Nemačka je napravila genocid nad Srbima, ubila preko 1,5 miliona Srba, a Turska je izvršila genocid nad pravoslavnim Jermenima. Moji prijatelji. Umesto da smo se mi povezali sa Turcima, neko drugi se sa njima povezao i radio nama o glavi. To su istorijske činjenice, to su biblijske zapovesti. Ljudi neće da žive po tome, nego su oni pametniji od Boga, znaju bolje od Boga. Izvolite, radite, kako budete radili, tako će vam biti, odnosno tako će nam biti, jer svi se vozimo u čamcu koji se zove Srbija i veliki procenat onih koji se voze u čamcu koji se zove Srbija buši rupu ispod svog dna i mi svi tonemo. Ne mogu ja sam da odbranim Srbiju od neprijatelja i Saša. Zato pozivamo da postoji neka minimalan broj ozbiljnih ljudi da bi Bog mogao da obnovi teokratiju i da nas sačuva. Od koljača. Današnji koljači koji će nas sutra klati ako mi ništa ne preuzimamo su 1000 puta gori od ustaša. Ja sam o tome pričao. Kad ti dođe ovde koljači drogirani, ustaše se nisu drogirali. Danas oni kad idu, ovi današnji koljači, on uzme 2 grama 100% kokaina i ušmrka se. Na šta je onda kad ga opsenu demoni? Drogiran. Emo lude, nenormalan kao ustaše, a sad i drogiran. Taj kidabat. Takvi će da dođu da nas kolju, da nas ubijaju, da siluju, da nas razvale. Zato što mi nećemo Boga. Mi hoćemo da se kurvamo, da se alkoholičujemo, da žderemo, da lažemo, da svoju decu šaljemo u ateističke, satanističke škole. I onda će nam se desiti strahote.